niku pada mari plangite sumila katon padeng jinglang. Pak Somad sakeluarga pada kumpul jagongan nang ruang keluarga ndeleng TV sinambi ngobrol. Pak Somad kagungan putra-putri sing arane Tori, Umi lan Opik. Bapak, penyanten juga sarenipun menapa? Ayo, sapa sing duwe sumbang surung iki depan maring endi? Nek datang Guci, Pak. Datang mal kemawon, Pak. Kosita yang usul sing alapi guna lan manfaate. Kados pundi menawi bener minggu enjing jalan-jalan datang Aas, olahraga sekalian wisata kuliner khas Tegal, Pak. Sip paling Aas kenapa? Wis panas lah hiburannya maning. Ada kayak potek, Aas, dan gue tuh rame loh, jadinya untuk laku anak juga tuh belanja. Kira gaul. Kados pundi Bapak, biasanya bapak-bapak mesti kepak. Wis, ora usah kadang kejegen. Mas iki dicoba bae jalan-jalan maring Aas, maring Guci lan Rita Mall lihat dina bae. Go esok kira-kira jam 5:30 hawane kerasa seger srengenge katon esi prepet-prepet. Oh, ini pada siapa be? Sabun Pak, kapan ini sebentar, membawa dekeku dari bangka bersandikon, boten saya. Loh, ini sih anak caranya jalan-jalan hari orang lu pikir yang bu numpak sepeda baik. Iya, pipinan si olahraga, Kak. Olahraga bonus wisata. Ya besok, lu baik. Ya wis yuk makas, Bapak tindaknya murid baik karo Ibu. Yuk. Ayo. Jam 6 esok, anak alun-alun Selawi katon rame nemen. Tua muda lanang wadon gede cilik pada tumplek-plek ana sing mlaku-mlaku muteri alun-alun, ana sing jogging lungguh-lungguh ing trotoar, ana maning sing gur ndeleng-ndeleng utawa milih barang dagangan sing digelar pedagang. Bu lempar. Arep ngersake apa? Nyobong sih. Ngunjukin apa, Pak? Wajib. Nyong klotak ya, minum es teh. Ya siapa yuk ngeper? Oh, menikah sembar mendem, Bu. Ih, arane lucu temen. Bu, ini. Pancen gue jadi bener-bener gawe nikmat. Temen apa, Pak? Kayaknya babake pengen menet terus. Amin. Mugi rekadaya anggen kula pados sandang pangan lancar kalian berkah. Amin. Nikmat nggih Pak, sarapan wonten alam terbuka kados mekaten. Iben pik seneng beli mingguan maring Aas. Ibu, kula remen sangat olahraga sinambi wisata sehatipun pikantuk refreshingipun boten ketularan. Olahraga sinambi wisata kuliner. Boleh, copot kulit, komentar. Ya, Pak, Bu, lajeng minggu ngarep Riki maling nggih. Minggu ngarep bener-bener maning motor. Minggu ngarep ngapung-ngapungnya maring Risa je. Gue berikut. Ayo,